Tuğanlar. Şuluy urdalgan eken. Satып atqanda iyisi kolga çıkıp alıptır şul жерде. Iyisi tanып калыптыр uydu tuğanlar. Алып сатарга сатып качкан экен да. Урдаган адам. Эми азыр териштерди ат. Уранып болот тугандар. Биз менен болуп тургула. Assalamu alaikum тугандар. Кандайсыңар? Силер менен Базар Кабар YouTube канал тугандар. Бүгүн 2 декабрь. Жалалабад мал базардамыз тугандар. Эртең менен жакшы кайнак соодаларды көрсөтөбүз. Сиздер биз менен болуп, лайктарды басып туруңуздар тугандар. Şu өйдө караган бармакчаны басыңыздар чаябастан. Анан мал, кой, жылкыңыз сатылса, шул номерлерге кайрылып бериңиздер. Биз болсо баштадык. Подписаться кылышты унутпаңыз. Аба, эркек торпоктору бары. Канча сомдон болуп атат булар? 25 миң сомдон дейт. Шетинен тандап ала бересиздер. Тугандар, Жалалабадтан. Мындай кылып көрсөтөлү. Биз менен болуп подписка кылып туруңуздар тугандар. Угултабы? Бул жерде дагы бир ала буканын баасы кызып жатат. Бул жакта таксыр кызып жатат. Мына буканы 25 миң. Канча берип койду? 26 миң бе? 26 миң кылып койду тугандар. Шул эркек торпокту. Бериз кайсыга? Мына дагы эркек торпокторду тарт дейсиңер тугандар. Мына жакта. Аба канча сомдон букала? 45-40 миңден экен. 45тен мыналар кичинелер 40тан окшойт, а? Аба болду, канча берип жатышат? Канчага берип бересиз 45ке дегениңизди? Базар көтөрүшүнчө. Жакшы. Ажалга тик кара дейт го туган. Дагы бир бука тугандар. Аба канча сом букаңыз? Канча сом болду ат? Тыйыны? 40? Канча сурады ака? 35ке берип бердиңизби? Жакшы. Өзбекстандан келип алды, башка. Өзбекстанга уяп кеткендер шуларбы? Рожайын сатты. 20 таза. Мына тугандар, Өзбекстанга шулар ташыйт экен. Көрүп Болду ака. Канча алдыңар? 25 тадан. Шундай тугандар. Шундай кылып Өзбекстанга алып кетип калды. Кайсыга ишенбейсиңер? Лайктарды бас. Кайсы болду, брат? Ба, кайсы сатылды? Мен 4 миң. Канча сом болду? 34 миңге сатылды шул бука тугандар. Мыналарыңыз канча сомдон болду ака? 40 миң. 40 миңден дейт. Булар ham şu сенасы 34-35 окшойт, а? Жакшы. Мол жерде да. Эркекпи брат бар? Ассаламу алейкум. Канча сом болду ака? 35тен де отыр. 35 миң сомдон. Канча кылышты ака базар? 31-32 кылып жатышат дейт. Рахмат. Ол жакта да сатылган окшойт. Тугандар, мына жерде дагы мындай швед букалар. Канча сомдон болду ака букалар? 50 миңден. 50 миң сомдон. Бакылыштыбы? Канчадан беришти ака? Кайсыңа канча берди? 43төн? Бардыгын оптум 43төн бериптир тугандар. Тугандар, биз менен болуп туруңуздар, лайктарды басып, подписка кылып биз баарын тартабыз. Бул жерде дагы букалар. 1 жашка чейинки букалар. Сурайбыз бааларын. Мына кичинен сурап коеюн. Эркек бургачы ака? Канча сом болду? 25. Бургачынын аргысы 25, а кичинесичи? 20дан кеми бар. Бакылдыбы? 18 миң. 18,5 берди ага наргынсына. Жакшы. Букалар канчадан болду ака букалар? 50 миң сомдон болду деген тугандар. Канчадан багылышты ака? 43төн багылды. Кайсыл жерден букалар булар? Эргештандык. Нарындан алып келген букалар тугандар. Жанагы нарына, ассаламу алейкум. Нарына жана 13 миңдик букалар бар дедиңиз. Кайсыл жерде алар? Нарында немеге өчкөн Кытайдын чегерасында. Алып келбедиңизби? Нарында мына букалар 13 миңден алып келип, бул жакта 40 миңден сатылды деген тугандар. Ассаламу алейкум. Букалар канчадан болду? 30'dan mı?
Bağılıştı aka? 30'dan bolsa berem deydi. O şol aka aytdı, şu narından 13 mingge al, bu jakta 40 mingge satıldı degen. Kançadan boldu aka buqalaryň? 35'ten. 35'ten. Kançaga berip eding? 29'dan. Mende şunu keldi. Balalı uy. Kança boldu tuğan? 75 mi? Balası menbi? 75 ming so'm. Qancha litr süt beradi bu? 8 litr. Buna şunun balası mı? Ha, buna janagda jetim torpak ekan. Jetim torpak qancha oldu tuğan? 23 ming so'm deydi. Qo'yverchi, yemeyver liboyni. İçine qo'yverchi tuğan. Ko'relchi. Ya memize öğret. Bu ham emizde öyle degan tuğandar. Bu yemeği öğrettik al emize öğret. Şu yeni balany bölgөнгө эле окшоп турат da. Muna urgaç torpaktora keldi tuğanlar. Kançadan boldu tuğan? 30. Kança bağılıştı? Bağılı elekpi. 30 mingden deydi urgaç torpaktarda. Bu jağı urgaçı jak tuğanlar, подписка kılıp turup turasızlar. Bu jerde dıykandarga keldik. Kuyov bala gel. Assalomu alaykum aka, yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi. Ha, inşallah. Kançadan boldu aka torpaktorunuz? Erkek urgaç aralaş okşaydı ha? Qaysilar ol? Nolar 30'dan erkekleri? Bunlar 35'ten. Ha, bular 35, nargılar 30 ming so'mdan deydi tuğandar. Bunu verdi, dağın bir torpak. Ukam, qancha so'm boldu torpağın? Torpak 17. 17 ming so'm. Kam var. Şu bala öz satabı? Satat. Erkek urgaçı? Urgaçı. Urgaçı. Nasıl tamam? Bazar var. Bunda like'lardı bası birat, подписка болып turaverasinglar. Torpaqlar qanchadan ukam? Suylochi? 35'ten kim var? Erkek mi var? Urgaç çoğ-çoğlar ekan da. Qancha bağılıştı? Urgaç 28'den beri aytamiz. 27-28'den berip aytamiz deydi. Yaxshi, yaxshi. Ol jakda ham öte kuchli so'da. Urgaç torpaq. Qancha so'rab atadi aka? 24 ming so'm. Olib satarlarla o'zingizlar payda qarab o'zlab o'tasizlarmi? Ha. Dıykan mı ken bulacak? Ha, senin kança bırak? 25 ken var deydi. Nongo 24 ming veriptir. Anda bilesingerde kançaga түшкөнү ошого карап тура бергиле тугандар. Ne olacak da dağın biri? Torpok tuganдар. Kança boldu ata? Kança boldu bu urgaç torpoğun? 28. 28 ming so'm. Bağılıştı mı? Kança suraştı? 25 ke mi? Berip edingiz 25 mingge. Ha, yaxshi. Qaysi ko'rga berib qo'ydingiz aka? 81 berdi. Neyine balaga bu? Uy, cho'ng tug'ib qo'ygan, ko'p tug'ib qo'ygan o'xshaydi o'sha. 4 tug'gan. Bo'z uy. Bo'z. Balasi urg'achmi? 80 ming berdi asbu. 81 berdi. Qancha berdi dedingiz? Ha, biroq yaxshilab berib qo'yibdir 81 bersa. Qancha so'mga o'yin? 75 kam var. Bo'z 75 ming kim bor. Qanchanchi balasi shu qursag'idagi? 4-inchisi. 4-inchisi. Bana tatlı koyun betine. O'zing sotasizmi uka? Chay qo'ychisin. Oldu. Qancha baqilishdi aka? Uysizdan o'xshaydi. Yo'qdan. Qancha berishdi aka? 62 mingga berib edingizmi? Ha, yaxshi aka. Balalı uylar dag'in. Qancha oldi aka? Qancha bo'ldi? 65 bin lira oldu. Balasi erkak-a? 65 mingga berib aytasiz. Yana balani mi? Arzon emas, 65 ga? Balasili aka bir 50 bin tegiregi bu. Qanchani tug'an uy? Anma arzon so'rayotadi. Hech kim ko'rmaydi. Ba bo'ldi aka? Qancha so'm bo'ldi aka shu? Qancha olib ketdi? Qancha oldi brat? Qancha dey? 45. Ha, 45 ming so'mga sotildi bu. 45 ming so'm. Shularga jicha qo'shin deb qo'shtirib berdim o'xshaydi. Ya ben başladım ben. Ha, jicha emasmi? Başımda para oturup ben söyleyeyim sen beni. Ha, bo'ldi.
Boz ekan. Boz. Ava qancha so'm berib qo'ydingiz buga? 66. Bozuga. Yaxshi beribsiz biroq. 66 ming so'm. Qanchaga? 60 dan bo'lsa olaman bir 5-6 ta. Naq bo'l, xijolat olmang. Oling, saqolaveraman. O'g'il bola. Kino boshlandi o'g'illar. Mana tug'anlar. Birashga o'zi sotib qo'yadi o'xshaydi. Sağ uylar deganda onda like bosib turamiz, podpiskani qilib, bu yerda yangi tug'an uy bolasi menna. Qancha oldi, brat? 106 ga? Qancha bolasi? 4-bolasi. Erkak bolasi. 106 ming so'mga beryapti tug'anlar. Ne olacakta dağın bir öyle satıldı. Kaysına soda oldu aka? Balası var yok mu? Kaysı balası? Narjağında durgan yaşlar yok değil. Balası mı ol? Kara eken tuğanlar. Kança berdi aka? 112 ming so'm. Balası kançancha balası? 3-cü balası. Uyda жақшы uy eken. 112 ming so'm berip bir tuğanlar. Uzakta şu uy satıldı aka. No. Kança oldu? İkinci turmuş. 110 mingga sattım. İkinci tuğuç erkek torpoğu menen tuğanlarımına sağını 110 ming so'mga satıldı bugün. Jalalabaddan ikinci dekabr. Like basıp turabı soğanlar. Bu жақта ham bab oldu. Sağınılarından sodası kızdı. Jalalabadda şu uy жоқ olgan eken. Iyesi bazardan tavuk aldılar. Bu жақта razbor oldu tuğanlar. Like basıp turgular көбірек адамдар көрсін туғандар. Uy eken tuğanlar. Şu bazar көргөндө жоголгон, bazar көргөндөн өзгөнгө апарып, Ошко апарып сатылган экен туғандар. Оштон алып сатарлар алышкан экен. Жалалабадка келип сатып атканда эс танып калыпты. Ошону териштирди туғандар. Шундай болду бүгүн 2-декабр. Азыр кимден алганын эметкени кетти туғандар, оперлер менен.